Ну это, блядь, профессионально, блядь. В этом, блядь, да, да, не поспоришь. Это профессионал так сделал. Sebuah video yang baru saja dirilis di media sosial langsung menjadi sorotan dan menjadi bahan perbincangan di kalangan publik. Pasalnya, video tersebut menampilkan sisa bangkai kendaraan lapis baja Ukraina di medan pertempuran. Video tersebut diunggah di aplikasi perpesanan Telegram pada Sabtu 16 Maret 2024. Tampak dua kendaraan militer Ukraina lumpuh total imbas serangan brutal kelompok militer Rusia sebelumnya. Keterangan unggahan menyebutkan pengangkut personel lapis baja EV-103 Spartan Inggris dan truk Sil-131 formasi Ukraina dihancurkan di wilayah Kramatorsk. Atas insiden ini, pihak militer Rusia mengklaim serdadu musuh terima kerugian baru di arah ini. Namun hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi yang diberikan pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Ну это, блядь, профессионально, блядь. В этом, блядь, да, да, не поспоришь. Это профессионал так сделал. Діла йшли не те, що хуйово, но і нельзя сказати, що хорошо. Но потім пішла одна херня. Він уже все попробував, і попам жертвував, і до матушки Віолетти ходив, і з Равіном советувався. Ніхуя не помагав. Короче, все, давай, пока. Доробиш, подзвониш, я пішов по дівчинкам. Все. Давай, набереш. Та ні, набереш, давай. Хай робить. Він засуджений був? Так. А за що? Він по запчастям переніс трактор до. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.